bw'omuguzi. Insane mumo nchumurigiri yabona muragonga kende gukorganiya SMS mwana moyenya ro kumanyigati yari twabere to gukorganiya kuro sema mbia yari ngentambe go kachinse chigabono chebona muragoba yari kumanyigati yari twabere to gukorganiya aseribwa nyari kumanyibuna bali kibaito yari bako yasangire kuro chingongo chonsi imena isiko jorgongo ro gusina mange habere kao korekana starike chiga ikomi mutinyo gatano mwaka boikiri bubere na meronge bere nene nagitoko mulikali tukoli na senge ncho yoko nyara go simekemete ebono yari ngi holiday go chiasa bange ngabo asemete yabake go kumurayibwense nasimeke metemeronge tano ngaseri tukulia lero ngitoko cyumurekera gati ya munenda mange abuna abere kago kolekana asemargobejega yabono nyirabono to base ko ebuna ni gansemeliye wizare giseme yabereke go singira na gati abuna ciskurwe kachigurwe lituko liya Jumatatu oteka ci county cyako nirumona nebone county ya Kisumu ne county yo mabe county Tanariba amone ci county ndenye cyuka Ajibono chirati kare maigake asukuru chiskuru koni county de chonse igobone wizare chisemi yabereke batebuna ko skuru chigurwe lituko ngaliya Jumatatu ingate to kuchumulikira umoncho murigiriya asemargoba yabono nabokondera ko tubwati ko tena semeli mtandao semeli ya Facebook nabokotse nabuna Ndizi TV News Digital nabagen semeli ya YouTube nabokotse nabuna Ndizi TV News to bose ko bago tubwati ko tena se website yetu na www.ndizi.net onyale konyora yomo nenda mange asenchira yobo ikirano to kubwatira nere go tera somuno bwimanyiriyo igakoro kwa Lydia Moseka klipetu nenda mukira akoende kichibi chamuli cha wiki asenchira ebwendrete tangana kimo nyora mangana yo asenchira yoko ya tuta bamukura iga umukura no moro atari ko mwako kuguru kati muri moyo omucho koro muitire ngina kora soko mo Kenya no moro chinse mone chia Kenya rabantu barege no boroba muitiro omucho koro yibona bonsi nigo bakure omucho kona ngina koro bone nkambire regete getobo konya soko bayini baberabu kubwata birenga bya ubyo kuurikira ugiye kisiasa cyo bugavana gwa 2027 tiga we exclude aba machoge egwerete umugambyo sora asaba mabera weka musiko mujumbo icho kurwase bunge yabo machoge bora bamenye kurenseme ibamo chire kyama keriki ya UDA osoro sabo kwa barana kimogo cha sorongo ruo patia borongo mutari kumwarigania. Today we have collaborated with Kisii High School and Kisii National School, and we have been able to plant about 1,000 trees. Itukulio gosimeke metasenge meke ombekeriya kemfuri nigo basimeke meteriwe mwemeje county ya Kisii. Asa yo munenda mange saranso ikabono twemenya senchira yobo ikirano litrane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Gotobo chake mesi mangana mayense mu yabona marugoba kunyara kumurekera annemono igoro yobo simeki bwemete obono bwabo wakene kigwa asiri tukulya lero aniga go chamaga yo murebwe nse kunyara kora libene buna litukulya ni gara litukuli nene aso kunyara go simeke emete abwasi bembe aho byanyara bigo simeke emete go chinga kiche kyombekeriya kemfree litukulya ro basimeke emete elweye mo imeye county ya Kisii kubwatana na mu skuru agati aboke University ya Kisii Polytechnic ya Kisii mu skuru chinde omurikito Josephat ya misi nekera na senseme yo gotwarga nili roboti rokobwatia Magayo murayibwense Dr. William Ruto korali litkolya lero ko bali litkolya mutimo kora biga bakenya gwesona no gusimekemete bunenkireye moyo kubanyura abakenya banyare ko bagusiriya obugemo bwabo kubwatukana ne toigo county ya Kisii tetigire magega
Ekiombe gya Kenya Marine and Fisheries Research Institute Rosagirwa Gusi Kemfree niyo Kenya rakoba gekora omuroberio yo ase Kenya rakoba gegoikirana ase skuru y'abamura ya Kisii isiobora ibwa Dr. Paul Orina na gusimeka emetegwetani elibweyemo buna enchira eyemo yogoikirania ekerengo kyo mwaka bwechiri 2032 ngense ya Kenya rakoba gusimeka emetegwetani ya chibilion 15. Today, as we are all aware, is a National Tree Planting Day, as it is a directive from His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. And so as an MDA, we also have our targets. Our target for this year is Kemfree. We are targeting up to the year 2032, we are targeting 8.9 million trees, while the national government is targeting 15 billion trees by 2032. So as an MDA, our target is 8.9 million. Today, we have collaborated with Kisii High School and Kisii National School, and we have been able to plant about 1,000 trees. University ya Kisii boigote tigiri maiga ekiombe kyo Kemfree niyo Kenya rakoba gukora etaro ya ina gwikira na ororom as Kenya rakoba gusimeka emetegwetani elibweyemo asomo Vice Chancellor Professor Nathan Ogechi anyara koba gakogokere gitambo kirekyo na kurie ira bune University yiboigone chikoba gwikiranie kerenga kyo gusimeka emete wetane chiribu 19 asomo koyo. Na leo hii tunawashukuru wenzetu kutoka Kemfree kwa kuja kushirikiana na sisi ili kutekeleza agizo la rais kwamba leo hii tufanye upandaji wa miche na kuikuza iwe miti. Kwamba kufikia sasa shabaha ya chuo kikuu kwa mwaka huu ilikuwa ni kupanda miti 19,000. Tumekwisha panda 16,000. Lakini hatimaye kwa mwaka huu tuna azma ya kupanda miti 130,000. Na ukweli ni kwamba katika hali hii ya kupanda miti na kuwakumbuka wale ambao wameaga kutokana na mafuriko ya juzi, wenzetu wametuletea miche ambayo itatusaidia kupanda. Dr. Paul Orina boigoni ganyara kobaga kuria irabuna ekiombe kyongenyara kobage kubwaterana amone byombe binde kati ya bochi skuru nechi university asoko gendera kurwania esegi yogonchurya kwerire engana yanyara kobego segetua nere Professor Nathan Ogechi. But as an institution, we are doing our bit to be able to support the presidential directive to ensure that we have enough tree coverage in our country. As we all understand, issues of climate change are really working on us globally, and so as a country we also want to ensure that we are meeting the target of the SDGs in terms of the global perspective. Na kwamba hatimaye tumezungumza na tumesema kwamba tutakuwa tunashirikiana kwa mwaka mzima na kwa miaka mingine inayokuja ili kuhakikisha kwamba tumepata hiyo miche au miti bilioni 12. Magaya yenige kiombe kyo gya Kemfree se obraibwa Paul Orina Kenya rakoba gukerana ase amagacho amanene yekanise gya Adventista sensemo ya nyanchwa ase boigo Kenya rakoba koina na chimbusoro chemete na boigo ase etere ya bosongo asabasibwa benyorali baga lyo gosimekemete kuripatiri kataseni Kiandizi TV kure county ya Kisii Eliterana Josephat amese Biamuno mulikito Josephat Amisi asorobocho rwasenchera yobo ikirano gotigana yoro moncho muligerata ndo komulikerane mona ali tukerigali yobo simeki gwemete ali bawali ali gwa kubai holiday ni gobono murebo William Samoei Ruto asili tukolia ne rasimeka emete emeronge 5 kobatana amuna barai aho ni gobate birubuna ense ya Kenya nege ndraso kunyara gosimeka emete ase chinsemu ao nego chinga gati ya bare banyarre koboli ya chinsemu chenchi kobatana naso bwa muri kone kibuna nkonyara bari kumurikira mu ngano yogoncheri ya kwelire nabo ni gobate birubuna nega ngene bari gati ari kone kibuna kabale emete bilioni 15 ngaseka kemiaka 10 erebo sibona tokumanyigwa no mulike to Ivarina Osero.
Ekerori arengerit korio motimoko erio gosimeka emetemeyense ya Kenya ni gabarai au korwa serikali baba wesokia na kora umurobero yo ase chinsemo au omuwaziri bwoburendi bwa Kithure Kindiki ni gara umurobero yo asensemo ya saku eyo gotoka imeye county ya Marsabit gokwana chinga kiecho Kindiki ni gabaga gotabno gonchorera kwerire nigo kwabeire gosereria nene asensemo yo burendi asabanke basiriria magima kubwatkana netoigo. Katika idara ya usalama wa taifa tumejumuisha sasa mambo ya mabadiliko ya hali ya anga na kiangazi pamoja na mafuriko kama tisho kuu katika usalama wa taifa letu la Kenya. Nimesema katika mwezi mmoja umepita tumepoteza zaidi ya watu 257. Kindiki nigagani abantu gosimeke metaso bonge eryo korenda amazingira. We consider climate change and its devastating effects of floods and droughts as a serious national security threat, and that is why we stand in solidarity in a whole of government, whole of nation, whole of society approach to say we must reclaim our environment and we must grow enough trees to make sure that our country has ecological stability. Chinga kiecho ni garwege kurasi balia baga chete gosoko kore mirobero au awangine chindoche na kobagania kunganya. Katika sehemu nyingi kuna watu wamejenga katika mito. Mumeona pale Nairobi tumepoteza watu wengi ambao walikuwa wamejenga katika ile mito kule Nairobi na sehemu zingine. Safari hii tumesema lazima wahame. Lazima watoke katika sehemu zilizotongewa mito kulingana na sheria za nchi yetu ambayo inasema ya kwamba uwezi kujenga ama kufanya maendeleo yoyote ama kulima mita 30 kando ya mto. Na baada bonsi bamenyete asamana ni serikali nigo baganiwe konganya rimorioka. Kuna watu wengine vile vile hata hapa Marsabit ambao wameingia katika misitu ya serikali. And I want to make it clear that all those who have encroached on forest land, government forest land, they must leave immediately. Namangana aiwese getuno muraiwese Dr. William Samoei Ruto chinga kiara umuroberio yo aserinaniria kiambicho eyue gotoka Marawa imeye kaunti ya Murang'a asatebe serikali nagendere kubwatuka obokonyi na kugania abananchi kogendera gusimeka emete asogo ikirania umuroberio bwe serikali ubwo gusimeka emete chibilioni 15. Tuondoke katika sehemu ya barabara ya maji. Unajua maji ndio inaleta kisirani saa zingine ni kwa sababu sisi ndio tumefamia mahali ya maji. Wale wanaishi katika riparian reserve. Tumesema tutawasaidia, tutawarelocate na tutawapatia msaada. Wakitoka hapo tutawapanga vile wataenda kuishi mpaka wapate mahali pengine pa makao. Nomo waziri bw'abakoreri bwa serikali Moses Kuria nigabaga kora umuroberio yo imeye county ya Siaya asarwe segeto yo bosimeke bwemete na otebe county ya Siaya nigo yarariwe koba namba 44 ase umuroberio yo. Tusipochunga mazingira itatuchapa kiboko. Nabara ibande boigo nigo bara umuroberio yo ase chinsemo au asomurugi bwo mokonyi bwo muraiwese Pastor Dorcas Gashagwa ara umuroberio yo imeye county ya Kiambu omuwaziri bw'ekisemi Ezekiel Machogora umuroberio yo imeye county ya Trans Nzoia omuwaziri bwo Bosombi Kipchumba Murkomen nerekora umuroberio yo imeye county ya Homa Bay egati ye chinsemo chinde chinyinge nabananchi nigo baboriwe kugendera gusimeke metaso bonge naboigo korenda ebito itanaine ngo report regata seni Kiandizi TV eriatariane Evelyn Osero. Bimuno mulikito Evelyn Osero sorobocho rwa senchera yobo ikirano moncho muligirire bono ntaete turasko busigo cha SMR turatika na roboti ruwo mujigabo kumaningina koro Donya Doris ose ngina byara Donya Doris totondo chuko manyumo nchumu roboti ruwo ase biro bitere bitambe kulenda sabonta tungo sigo cha SMR ya Kenyere chinsemo chine chabugeka imeje kaunti ya Nyamira ni gobono omusayo mubono oyubono korwa SMR
abaga kumuita ng'inakoro muchokoro uyu nige batebekana buna maega yo kubesikase kegetambe nigera netasenke no konyara kumuita ng'inakoro wikagukwa abantu barenganira no buroboti ndebo no muketambo kiro kiona konyara kumuita nero muchokoro uyu asebono bonse obabere babere bagwitwa anabono nigimibere yabega kiri asenke ndo kolengana menye kurense yo bairia muna basani ego bagikere bikoro byo mwana uyu asama tukabwanga asega tubukana buna niga abeta tabwa chimbo chingiya wega koirwa nsemeri yo gonchire chitabyo ko rehabilitation asogana maga yo koirana niga mu chikuru yasitena ko muitangina ko asoko mu Kenya no moro wega gukwa bwasa abantu bayo mu tegetambukira ko mito mu chikuru yo yamate yo nyinkwa ni gobono banyare ko bori abamanyi na boigo nabantu ko wasenseme yo kubwatira mana basamaria baya konyara ko basira buna nchire mu yo kanyara ko bekemero beri yo kubaini babera ubonsi mu chikuru na boigo na ngina koro unatoka manjugo no muri kito ko se county Nyamira Paul Cup okara Mugusina atebete nga hagiutire gyoke gikubamboka gikubambokere ningana yarorekanire maiso marore ase kenyere keiga kyabogeka egyo kirasti nseme chiga kya kenyerere ase umuchokoro abetega gwita ng'inakoro wikagukwa ono kumugira kwaje abamukura iga umukura no moro atari ko mwako kuguru gati bure moyo na mubete bitegana ryetu kalera bekana ono ikiabere abanyakenyera baiga baringe no bororo bonge baigo nigo bairete ko motongi umuchokoro yiga gwikanere agasira na chiribono na minyokire buna na minyokire iga na nyo nekenere be kominto kule ohiru mwacheli no umuchokoro yo yanjete ari kutubikira rindi bunu umwana oye na change ani ugujenji ngukali yande no gukuba kule bono bonsi yamate yiga nige korera nga umuchokoro yo nigo agendere ko bagakoro kimbwe taliengi yasa matukabwa ngoiga ase akobatanirwa muno butumeki bwa mariogo yo gutindia abugo nyinkwa aiganoka actually intebe konyobono twamubalire kwa babune chokora singincho iganyure nyasora matuka mange bamanye taraki no muisio yago chio cha wani sibuna bono goikera koreke igachete muisonde Orengana mone amate yiga nigo mochukoro yiga boiga samatuka magiga abeire gakoirwa se chinsemo aokora embwa urende negento ketari bora matunda goikabuna akoretege koreke iga isabo ikonyochira bake rehabilitation na chieta arika chato county rehabilitation for about 2 months but itachieti go chenchiembu yaya so isambo dio costly family for long lakini ntora nyara Boni amatega nigere no bororo bonene asebono bayicanirete ogusiro kwiga kwa abantu babera senkeyemo igento baganirie gosiro bunenchire yemo yo kuruberia matanga yabayiga babere ebimbire konye toko iwa ko ruchinze chinde lakini ria ikiregeso na rero so ondora abe noko kunwa kwa mabera na sabire oike familia yange oye konye nchirende yose sabo mulembe aba amatu ba mtoto konye talento mumtalebeka tumoenie isejirengiya aduguti nyina bo nigo boseme boigo bwa watukirego cyase abantu igoro yabali abakoreke chimbo kitari chingiya asa abantu basemera ngangwa kabaroro boti genkyo elio gotanga yanga bunaje gakurwase ebinyoro ime bana babeira ababe nondo bwato mwana aroliro chenjiriembu tafadhali nare gosaba turende mwana una utu atema kunya kwenda iga kunya komo rekebisha iga lakini tachiete guchinje onda tena undi bwansi yokordo mwana okunya kuba iga okunya kubaka bakanyumba ta kunya kumutugekera masoki kigima iga serikali emanye agenda agambiru gaki nabo igo gaki neintu abibori kitwarira abana baitu babiri style getiga bagitatunyana ko bakuto kubarekebisha na mono tunyanya ko batukorera na serikali ono ndi umwana yaye kakuirwa serikali abwatu angakisike ngekwatiki angongiapeneti lakini ndi gikirwa apeni bana abatu atigire tigatokoreki tigatonya kurigira abana baitu nandi nakwatena ki tigakoswa sagu chimbe sagu bono umwana uyo no mwantu atebipore ngombi ore ngase school bono gwetira sinyi sagu chinyinge na kikiagira yansi akore kiabeire iginko report rigeta sene kya wonjete kya Ndizi TV kurugiga sekenyere kiga kyabogeka kenyerere inkeje iga yabo nyingwa kurugiga se county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara
Narabotiro goichana kigima mbya muno muri keto polika pokara kurase county ya Nyamira gotikana yubono mwancho muri gereriam ni gochinga kechi abasomi nabagranto ale bwato manye ane bono kurwase bungale umachoga baro manye kanto na professionals ni go barokane ko mucheki amakereki ya UDA ane mona soko nyara ko aligania emirobelio yeme sangar kan ane mona se bunga ya umachoga baro watari ko mwaligani mubunga bwanseme yo badia barangom kolengana amenye yabo abo igobale abamanye bechinsem go se professionals bakoro yo kabero MC William Matati igobono babere bakomochana mono umuchifu wipana bigoro mubungo South Mugrango Silvana Soro asoko bwatirana nabara ibande ba UDA na wikirana nseme yo machoga barabu batari kumwaliganya somo yega anemono asomo chango bakokolikana nseme yo asogote abuna ni go UDA gendeta gukora amisangar kana yawa soko nyara kobatege sikogati yaba bwatani batari kurwase kyamekyo ngochinga gachibanya rego cyane ngakyo muchango batokokolikana nseme yo ata mwaligani timu bunge borogongo engana wele bako gikiria niko chinga kabanyarire ko bolyo soro kwa kingwe sokera na gosabuko abero chesa aba machoge ekero kelibate biruguna ko ikabanyarire kubwatira na somo kanyara gwikirania amagendro una tokumanyirwa. We welcome emechango yons ego support eri asetorueta aba machoge, but omachango yoro setu igoro setu with an idea or something so that area MP iteve humiliated. Ta chige to go to under normal arrangements. When you visit any MP's area, last more notify na taja na wako motevi ninchebu mochango. So whether the MP attends or not, lakini na wako nyora nara weanga abageni bache buone. Honorable Osoro did not take an iota to invite Honorable Barongo to attend this particular fundraiser. So abantu baminto nabo machoge na botoge chiringa iga chete ko humiliate mobungo itutu achorete because ntu nabo machoge our area MP no mu machoge ekero baronga gukunu nabo machoge mu gukuna igonta te ko very categorical nga aba machoge tigabasikwe na ndonye ko bwata birengari bya ubyo kuurikiro ye kisiasa kyo bugavana bwa 2027 tiga exclude aba machoge tiga kutumia aba murabaito kurwania barayibaito tochorete. It's wrong. Bali bakurwa marube muno yo mintati kire gukwana karwa marube ne procedure ile anchored as a katiba tiga gocha kienyeji murwa marube senje mutata ko score politically ebwerete umugambyo sora asaba mabera esenge njo gatageto bugabana bwa kisi omumacho gatamwa titakogamba igo na sabira aba machogo bamito banzi mura to support yo muisimigo ito baronga sago kunwa antu totenene kitete tokane nga aba machogo mba imogete mambe bagachikura to support yo muisimigo mto ta kunwa na gotigana jubono mwancho murigereria niko chinga kicharero muri wense William Samoei Ruto anyara ko igorense mo yo werania emanyekanete buna call center international CCI jubono ko yegoro chinse mo chirichia 3 city kutoka miye county ya Kiambu Ruto kukona kurense mini ngate birimo gwetira sense me yini ganya rego kino ubwate nabo no bwerani bwa bwango asense ya Kenya ndate berekira nyara go ikira na wika Kenya amagendro buna tokumanyigwa no muri kito joba maangi tutafinya computer Buna enchera ayemo yogokinia amangana arengete obotumeki b'emitandao yekerero nigo murayibwense Dr. William Ruto abagawekerana asomo yegaboko igora egetuo kerengete amangana yoboereria Call Center International Global Call Center omurayibwense n'abagagotogie omuroberi oyo nagoteba nochigokonya abasai abange kwenyorera emeremo. The single most and urgent challenge we have as a nation is millions of young people out of school, out of college, out of university, and they don't have an opportunity to work. And especially when they are hardworking, professional, efficient people of integrity. It weighs very heavily on me when you see thousands, hundreds of thousands, possibly millions of young people who, with talent, with energy, with knowledge, with skills, and yet they lack an opportunity to deploy those skills for the growth of our economy
nasegeta ababwatani korwa ase chinsa chisiko kubeka enibo yabo imensa icho ya Kenya aseng'encho nigo Kenya eko bali bagaligia lyo gukora obonchererie bwabo. I commend CCI for establishing this great building here, and again for leading the way in not just doing what they are doing, but in encouraging other companies to come along and share with us the opportunities that exist. Narwa eira bune serikali yanebegete emeroberio yogo chigwetie amachiko elinde kwene kinga ekerengo gyenchinchera chekerero ngo kini wokere nabo igokorosi amabaga yemeremo wetania emilioni eyemo ase myaka 5 egocha. That is why we must work consistently and persistently until we explore the full potential that this space has to offer. And as we have heard here, the space around BPO is big. And therefore, as Kenya, armed with our human capital, that space we must take advantage. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Yamono mulikito Job Manga sorobo churwa senchera yobo ikirano gotigana yobo moncho muligeto mulikira mangana yoko goroche skuru nigobono mulikyo botambe ya sense melia ye chisemye peleko psanga bareka gote abuna okajisu kuristegare chigo ile aritukoria Jumatatu kokwana ritukoria lero ngakibanya ragotara muno mwaziri w'isenzekero mbo kimacho wa chiskuru ego bate bire buna nenchire mu yoko nyara kwaneke amasomo ko nyara kakogendra ego chinga ke serikali yabirege kurana ko bekaso bwatsi rebuna etamu ya kabiri ro chikomento matuko no nyabana baberese kaseke ikibere engana yatebere buna abange barachikwane kubona gukora barumukya kwane kubona gukora barese labasa yetamu yega yakabere chinga kicu ni gomore bwensabere gakwa okoboke nkane yo nagote yabuna ega serikali yaberege ko robere boyikirana kwane kubona mwana tayo buchiko selwa no yotarakane school fees abo ko nyara ko bodya barimo abane bichi school kwane kino mwana tabwate uniform tabasa ko selwa andaka na bayirengatiye ngati ya bari ibintu byo byo bigosombwa na macha mwana toigo ko bwatikana nembre nyinge eyabere yakwane kiko. Watoto wetu hawa tulikuwa tumesema wangoje kwanza, kwa sababu vile kulikuwa na mafuriko, madarasa nyingi iliharibika, barabara iliharibika, madaraja ikavunjika. Tukasema hatutaki watoto wetu waende shule kukiwa na hatari. Na sababu hiyo ndio tumesema sasa vile watafiti wa mambo ya hewa wametuambia, mambo ya mvua sasa imeanza kutulia, watoto wetu wanarudi shuleni Jumatatu. Nataka niulize wazazi wote, vile tumepangana na kule walimu. Mnajua mwaka uliopita tuliajiri walimu 56,000. Nimeambia hawa wabunge ya kwamba tena mwaka huu, kwa sababu bado kuna upungufu wa walimu, tunaajiri walimu wengine mwaka huu 20,000. Ndio tuhakikisha kwamba kila mtoto akienda shule anapata mwalimu yuko pale anasoma, kwa sababu elimu ni ya muhimu, ndio inazawasisha watoto wetu wote. Na gotigara boiga samanga nalengete etoigona boiga monembrani ko banenseri ya America ya bwatokere nse ya Kenya chi milioni miema amo nemerongo tato kolengana anense ya America nigo ya tebiro buna chibese chinyara okonya bali bono babero agukunwa ne toigo kubwatikana nembre nyinge eja bereke gotwana chinse mu chene Nairobi amune chinse mu chinde nigo jinga kichinse ya Kenya ya berege kwaliga niyo bokonyi bo asaba tebiro chibese chiko tumeka senchire bwendete konyara ko basire bali bakunwa amune nembre nyinge asa macha bakagosomba gati y'ibintu byabo. So the United States has long supported the Kenya Red Cross. We're doing that again today for another $1 million or 130 million shillings. And while that is a small amount relative to the need, it's at least we think it will help a bit. So I just wanted to, let everyone in this community know you are not alone. We're trying to do everything we can. America stands with you, and we'll see what else we can do. Monchumul girbono goikirabu nonko jakaro musmale mangana majia senchira yo goikirana semargo bajabono ko bwatakana nebiro nganchire nyora machi nyira boni tukone ya egesero Ijumaa ekirato kwa kensemende studio mena captain number 001 demos tubina atomanyanga amange anemono kurwa sensemeria ye chigosero onto Manchester United dimatina kibago kwana dimatina kiasana na Chelsea baga ndeto monchumul giria onye kibwanse gosori
ochukumana lyabereka okolekana ane kurwa sensemi yo yechigoso tiganyora machi nkwere nanda sege kerebusyo togendere gosanga amona yemitandao Facebook YouTube monchumulgire gendera gotobwat nyora machi tusuka captain number 001 Demo Steven Chigoso. Omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwogusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe etara nende mo Steven captain 001 igesike taseni kia Ndizi TV kera lituko lya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buriao na lieri etuka ya Gusi Star Shop ibyo gotoke miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsa mucha kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi mgwetera stinamba chabo Gusi Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bikutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera marago bengi yo mwancho muri akoro chinsemo agenda tengere tasene kya Ndizi TV kura kwenda sevono yankwariga ni bena sensemo ya amangana maya yechi go soli bra botambe kiritera nende mo Steven captain 001 tuko chaka amangana maya yechi go soli koru chinsemo kya tendere ground sagwa se timu ya Bucha Stars FC again rete na maigiria ye osio weki na neba tirifera Jumapili enga ke timu ya Bucha Stars era kama vene timu ya Oneno Nam asekimano kia ligi ya FKF Division 2 abasekimano nekyo timu ya Bucha Stars iseko wekemena nekyo paranyana kwa baba nyankongo ba irombe bale SSM ya FKF Division 2 abwasa bwatani kurwa se timu ya Bucha Stars FC baje nambero beretike boikrano kana kibine kiba ko detesema yentunde ndaga yekemena nakyo eseba ko timu ya Oneno na mchigo libera seyemo baka gendereri asege tigi ya Tendere Grounds. Majina naitwa John Nyamweya. Mimi ndio mkufunzi wa timu ya Bucha Stars ambao naipenda kwa moyoni. Tangu tucheze game ya White Hart, I think tumerudi, morali ya vijana imekuwa juu na tumekuwa na wiki mbili ya kujipanga, tumejipanga vizuri, morali pia iko juu. It is a must win for the weekend. Najua pressure itakuwa juu kidogo because we will be under pressure. I think the team that we are going to play with, he has no any pressure because they have already out of the contest. Kwa majina ni Joshua Dama, ndio captain wa Bucha Stars. Game yenyewe tumejipanga vizuri sana, kwa mazoezi tumeyafanya wiki mbili. Na nikiona game tulikuwa nayo first league na Oneno Nama tuliwapiga huko kwao. Tuliwapiga 2-1.
so sina budi, wakikuja hapa watapigwa mabao mingi kuliko hivi. Tumejipanga vizuri sana, na kwa mashabiki wasio na wasiwasi, hiyo game itakuwa ni game tutaposhinda hivi tutawapatia furaha, kwa sababu tutakuwa mabingwa wa division yetu. Igo tunari gusabanga ki abachezaji bana bara n'amasabikiara mocho abo abanga sobonge tusangirie timu yaito ya Gucha Star egere ebuye togendera mutu na mashabiki kwanza tigatoba karabisha somo piro kare omo tindi ni kama finali ya Sunday na ande njinaje kwa kerege tuo geto kia Ndizi. In fact nimekuwa to watch Ndizi vile koreta sports nkire tutabarukire number 1 abana wana kataba number 1 na tujaona number 1 yao. Otherwise na waombea kila laheri, na hii ndio kituo yetu number 1. Komarekere ligi ya National Super League kimana kimana kya gosore koria rero engake timu ya Naivas FC bali konyagania timu ya Mathare United asegeti ya Dandora Stadium na sekimana ekyo ege timu ya Mathare United nyoro wibechigoli sato aseyemo bona wakiyo monganyi gati yabo ne timu itangena se ligi ya National Super League timu ya Mara Sugar konyara gokea na koba omonganyi bwe point yemo abwase Naivas FC pagande utigara bagatata se ligi ya National Super League asa timu chisa to timu ya Naivas FC timu ya Mathare United amone timu ya Mara Sugar wente kurwane rama bagavene yoko soa se ligi ya FKF Premier League asentundere bosio. Abarokia abanene vonsi vechitimu chonsi vere timu ya Mathare United amone timu ya Naivas FC niko baina kirifuna gwikira voniga bado mbagendere kwa bakwaliramba bagabene yoko tigara se ligi yoko tagana se ligi ya National Super League na kuskabosia se ligi ya FKF Premier League abwa somo kemane bwe timu ya Mathare United atero na magayo kiyo munganyi gati abone timu ya Mara Sugar gutigare point yemo ikabona bete bengeli bya Beyonce bosibekimana baratu bali kiabosio enkakie timu ya Mathare United baranya kwa bakosoria mune timu ya Kibera Black Stars. Game imekuwa tough Unajua ilikuwa ni team number 2 na number 3. Imekuwa very tough game but all along pia kulikuwa lazima mtu pia ashinde. But pia ukiangalia game tumecheza previously hatujapata win almost 4 matches. So tuko tuna expect for the better for today but mbaya. Ukiangalia opponent walikuwa wanacheza behind the ball kila time. So tuka notice why should we play always back pass, so tukaamua kucheza forward play kila time. So hiyo forward play I think imetupatia kitu, at least to make create more chances than the opponent. Is only that hatukuwa na luck. Yeah, ni very tricky juu sahi tuko number 3 but tuko na bado games za kucheza. Si hii league ni baka to the end. Siwezi nikasema ati tumetoka kwa race. So means bado tuko kwa race na game next na hope tuta get something. 3 points. So hizo games zetu zimebaki ni 3 points tukingangana. Every game sasa ni by steps. Ukiangalia tulikuwa almost 2 months tumekuwa number 1. So kuna pali imetuendea. Naweza sema maybe wins zetu zilikuja tu early
na saa hii pia ni kustruggle, na ukiangalia kwa football pia kuna moment za kustruggle. So the better ni that zile time wins zetu ziko zinakuja, at least tulikuwa tunabank 3 point every game. It was a game plan because once I was a coach at Naivas. I was the one who took them from Division 1 to NSL. I was there for 1 season, then I left, so I knew everything about Naivas, about tactical. Yeah. I can't talk about the season because we are approaching match per match. So now we forget about Naivas, we focus with Kibera Black Stars next weekend. Yep. Mwancho Meriranda kia ina machivu korwa sekimeno kia National Super League ya timu ya Naivas FC vaikorune timu ya Mathare United shughuli isato ase muno mwancho Merigati amane chibasore kwa kanya sorongorwa kusina wase wiki yetu twatwale toko na Chavene ase kina konyekera semeria chigo sori kemekele buna Leagues and Competitions Committee LCC ya league ya FKF Division 2 avugase egosori gati ya timu ya White Hat FC na timu ya Bucha Stars FC egosori ase White Hat FC vaikore tu ebore ya mase vosa nige kina kia bege tuandake na wateri kuru timu ya Bucha Stars avugase kwa gana barabu abagosori babo batano banate kwa bagochererwa na abateterire timu ya White Hat FC na gutike ruchingoma amelo yogo isaransa we ekine kesema LCC ya LGF Division 2 oko na Chavene nigo kwa yakaba gokoru ego korende ngo tebende ko na choko na kikode e para gatsinze sato na ndake fine kichiri timu ya White Hat FC banyare kova kegwa kukorende ngane nene kuna kitimu yone kibura tonere ko bato gosemia bateteri baito mbaina kibina baratira chibura huru engaki ya area no manchi maligeli yasengen chebiro abuna gukira moya lyo bamangana mayiya yechi ko sori kwenda sevono kwera sehemu ya studio Vincent Onyancha atena leo tawale kwa gachinze sato after sehemu ya Gesero Kijuma. Jamono ndemo Stephen Kuransemende ye Chigosori ya studio B ya ngutumanyina lya bereka okolekana asenseme ye Chigosori monchumuri nkoma jibuna ebiro bana bya butokero krabu nongo yakro musumali mangana majja century yobo ikron chikora gisa tuchebo tukoninga na SMS gana nganda okumanya anemono igoro jimero bili yakra kan tukuri yalera asoko nyara komwani ngina byara omugimenda pre county ya kisi Dori Saburi nkoma nyoro bochi ruase otukubwale karuchara gisa ton karoganda tukwali gani kwa kurwa asenseme ye studio yamono asoko chora gotengera Ndizi TV. Tambia mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bagi nsembeli ya YouTube na bako chona Ndizi TV News. Tobasiko bako tobwazi na utambe kwa trase website ito na www.ndiztv.net. Onyale konyora yo monenda mangoli tobwatira na rego tira sumu wemenyeli kwa Lydia Moseka kali Petro ne mokira. Aina kichibi chamuli cha wikira senchira enkranto rubuligiro byeri tira ni chinkuru conference.